Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Aka kanya tuvugana muri Tanzania, abakozi bategetswe gukorera mu rugo. Guverinoma ya Tanzania yategetse abakozi ba leta gukorera mu rugo nyuma y'uko urubyiruko rukoze imyigaragambyo ikaze muri Dar es Salaam no mu bice bitandukanye by'igihugu na internet igakurwaho. Ku munsi w'amatora, abigaragambya batwitse imodoka n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye bavuga ko badakeneye gukomeza kuyoborwa na Samia Suluhu Hassan. Abigaragambya bashinjaga guverinoma umutegekesha igitugu kuko Tundu Lissu wari imbere mu barwanya ubutegetsi yafunzwe, abandi bagakurwa ku rutonde rw'abemerewe guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Perezida Samia Suluhu Hassan ahabwa amahirwe yo gutsinda amatora no gukomeza kuyobora Tanzania. Umujyi wa Dar es Salaam urimo abashinzwe umutekano benshi mu gihe imihanda myinshi yinjira muri uyu mujyi yafunzwe. Ambasade ya Amerika muri Tanzania yatangaje ko umuhanda ugana ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Dar es Salaam ari umwe muri myinshi yafunzwe. BBC yanditse ko ibitaro bya Muhimbiri byakiriye inkomere nyinshi mu gihe abigaragambya bo bakomeje ibikorwa byabo. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe, njye wabateguriye iki kiganiro ni Olivier Harimana. Reka twongere duhure mu biganiro byacu by'ubutaha. Mwakoze cyane, ndabakunda cyane.